Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Kasengsan Partai Kun New Trap National Awakening Movement kalarai ban penyang kertong setia hagani ke election MLA Arjar Arfulai. Hakajing ekran bigilat Partai Kubur hasilong klub hakalai terik urumpang Arjar Arfulai Vice President kekhnam uba Thomas Pasa ulai itu hadian baka Executive Committee kala pelong ya kajingalang hagini hendiat tayo baladap kala shim ya gawai garai ban penyang kertong namar bikin penklan chua ya kaseng ban sepenyang kertong pan haka election MDC kaban selong haka jela. Nakalian ka jongi ka khanam ngira idon kini ka meeting di bagala pelong haka level jong CEC haka seni banungkong jong daw benai but hila iyo ruban ya selok bat ki no yalam ki jongi haki district habari bakan di election Arjar Fulai di hadin ka jingi selok ba jeli bat ki pranong yalam nakalian ka seng hinga sim gawe garai ba hakan ni ke election Arjar Fulai nakalian khanam minum penyang kertong dah bata ka jing perkre ka jongi kelong ba sa sisin pat kuno ngin wat kilat klenti ban penuan dur biang ban penklan biang ya kaseng khanang ba ngin yo ban sedang pada naka MDC election Arjar Alpusa ko banwan tika lemba jong kilat sai ke bor ka ikwa ban ka pentip bi ka rai jong sisi khanang ba kam numdon ki klumar haki wiki cakap konsumsi ki barang don ki nong yalam ki jongi ki konsumsi komiti ki jongi pin ka daw kong san ba ka dai ba kapor mar nadu ajar kharpara ni klem yo ban lum man lang ban trikam but haki ni ki urbanize wa election ni sutu ba kapor kamsha bat ladangi penyeng ru kan sulong bang isupen yang dak dukam kidon ki kertong ki bala pantiket kidon kendai ngut bat hadin bangila pe benya ikni kertong ngila susu ba lese kanumpoi sono bat khrang ba kan lait na kono no kajing supun bon kam klem nong rim ti nakaleng parti yang ba kan bhai ya seng ba kanum penyang kertong hani kapor bat kaseng ni sutu ba ngidon kam bat peluk chua kapor hakaba perklan chua la di khrang ba ki election di banwan pak de ngin yo lat pada ban yasim mentah em kam nundon jinga de re no ba ka ba umau jung tut ubah hetam kuma ati barok ka ki internal dispute barok south nem siteng la ayat ti na tarang kam yo lat ban penkre ya ka parti no mentang election mat kani kam don jinga de e ba ka jing mi no jong ex MLA jong